Ndabo sorobotio Rwanda mo Steven asekimyanekyo kyomo MCA bwensemeyo ya basi boitangare bwasekimyanekyo kyabetetense ne timu ya Kiong'ong'i ekayikora timu ya Nyaguku chigoli sato aseyemo na koirobo bwibwe kombe kyose tournament yo yariganetwe anene asensemeyo aseganga yogosira chigosori twera na maharenge kurwa sensemeyo ya timu ya Kiong'ong'i koirobo bwina kwenyora chiringi chiribwe 50 katesi yo mheshimiwa Thomas Obare kurwa sensemeyo. Tumecheza game poa, at least tumepata ushindi na tunaomba next time tunarudisha mheshimiwa asante kwa ile game ametupea hapa. At least tumeenjoy, tumeanza mwaka vizuri na kwa yote mimi nimefurahia sana sababu ilikuwa patibia yangu. Asama leta ngoro ku Costa kuri Kiong'ong'i wakirira ndiye na sawa tokonyire twagwa to mana ngango wini tole ebidi yaito nero yagere twanyore wini kutwa chagete timu yetu atwale robomo weta nomboyo twagere tugosirana na management paka twikire se final ya bono abana bandi na batende final jije na tana geture kyanega yakina kabugira ngo kubigira zin Egingaro kikiabe kira abana bano morali twaira kombe kisetonka umwe musio itondo mwanjete ndwate komarati down kwa majani ni Zadok Mogendi game ilikuwa poa tumejituma vile tuliweza najua pia lazima kuwe na the best tunashukuru.